Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Dal-waqt eluq snieni u għadni lanqas naf se nilbes dakinhar. Meta jkun eluq snieni nieħu gost nilbes xi ħaġa speċjali. Il-ħwejjeġ ma jinqasmux f'dawk tax-xitwa u f'dawk tas-sajf biss. Il-ħwejjeġ jinqasmu f'ħafna kategoriji differenti. Eżempju, ħwejjeġ li nużaw għal ġewwa bħal piġama, ħwejjeġ li nużaw ta' kuljum bħal xi flok u shorts komdu, u l-ħwejjeġ li nużaw meta nagħmlu xi tip ta' sport. Dawn il-ħwejjeġ irridu jkunu ħwejjeġ tassew komdi li ħalluna niċċaqlqu kif irridu. U jekk inkunu qed ngħinu fil-kċina, nilbsu fardal sabiex ma nħammġux il-ħwejjeġ. Kemm hawn kwiet illum? Tgħid fejn qegħdin Żiżi u sħaba. Ara baba u waslet kika wkoll. Anke Nunu qiegħed hawn. Ara, qed tarawhom x'inhuma libsin sħabna. Kollha kemm huma libsin ħwejjeġ differenti. U kollha donhom preparati biex jagħmlu xi attività differenti. Mela trix ngħidilkom x'nagħmlu. Tridu x'naqtaw Żiżi u sħaba se jagħmlu skont x'inhuma libsin? Ħanibdew minn baba. Ara, baba libsa kappell u libsa fardal ukoll. Ħanaħseb ftit. Tafu f'min qed ifakkarni dak il-kappell? Qed ifakkarni ħafna f'Toni l-kok. Dak għandu kappell bħalma libsa baba u Toni l-kok jilbes il-fardal ukoll. Mela naf se tagħmel baba. Baba se tibda ssajjar. Veru baba? Ħanaraw Nunu issa. Nunu libes shorts u flok bil-kmiem qosra. F'rasu għandu elmu protettiv u anka ma' min kbeħu l-kubteħ għandu xi jilbis protettiv. Mela x'se jkun qed jagħmel Nunu tajt? Għandi idea. Naħseb li Nunu se jmur xi dawra bir-rota. Veru Nunu? Ekku, Nunu libes l-elmu protettiv f'rasu u l-protezzjoni ma' min kbeħu l-kubteħ biex jekk jaqa' jew jixkana bir-rota ma jweġġax. Ħanaraw kika x'libset. Ara kika libsa inċirata tax-xita, boots f'saqajja u għandha paringwanti tas-suf ukoll. Jien qed niftakar meta nilbsuhom dawn. Jaqgħu ħirġa xi dawra fix-xita kika. Ekku, kika ħirġa tilab quddiem ir-razzett u libset l-inċirata tax-xita biex f'każ li tagħmel xi ħalba xita ma tixxarrabx. U hawn x'ġej. Hemm x'int liebes tetu, mela sejjer tom jew. Meta nkunu ħerġin xi ħarġa mal-familja bħal meta mmorru niklu ġo xi restorant, nilbsu ħwejjeġ daqsxejn aktar puliti minn tas-soltu, bħal xi libsa jew xi qmies u jeans. U meta nkunu mistednina xi okkażjoni speċjali bħal xi tieġ jew festin, nilbsu ħwejjeġ formali. Dawn ikunu ħwejjeġ li rari nilbsuhom biex dakinhar tal-okkażjoni nidhru tassew puliti u differenti mis-soltu. Ħafna drabi il-bniet u n-nisa jilbsu xi libsa. Jeżistu ħafna tipi tal-biesi, dawk osra, dawk twal, xi l-biesi li jkunu b'dublet kbir u wieqaf u xi ħut minnhom li jkollhom ħafna fosos. Is-subbien u l-irġiel jilbsu libsa li tkun magħmula minn qalziet, qmies u ġlekk. Dawn ukoll insibulhom ħafna kuluri differenti u fl-aħħar nett jilbsu ngravata jew xi ċoff. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.